U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Pozdrav svima, evo sa mnom su ponovno vaš išmiša Lovro i Ivan. Danas ćemo pokazati brzinu reakcije, nešto što je svakako nužno raditi posebno sa mlađim uzrastima, obzirom da su mlađi uzrasti u senzibilnoj dobi, odnosno kad kažemo senzibilna dob, to podrazumijeva da se na to može najviše utjecati. Brzinu reakcije možemo raditi, danas ćemo pokazati na način sa blaze podovima. Može se raditi, znači trener može uzvikivati boju i igrači rade reakciju što bržu prema toj boji. Ja ću pokazati odmah varijantu koju ja koristim, a to je sa blaze podom. Dakle, kao što sam spomenuo prošli put, na blaze podu se može isprogramirati koliko brzo se mijenja boja. Ja ću s njima sad raditi da se boja mijenja svake pola sekunde, dakle imaju jako malo vremena za reakciju. Ono što je zadatak, dakle igrači se nalaze unutar kvadrata sa 4 boje. Na svaku promjenu boje moraju reagirati tako da pomiču nogu što brže prema toj boji. Zadatak je ukoliko se boja nalazi sa lijeve strane, koriste lijevu nogu, ukoliko se nalazi sa desne strane, koriste desnu nogu. Što brže pomiču nogu prema toj boji. Nakon toga u jednom trenutku ja dajem pas, to je onaj dio koji smo već prije odrađivali sa SEQ-om, dakle ja dajem pas, borba je za loptu i prolazak kroz taj gol. Dečki će pokazati kako to izgleda sa blaze podom. Dečki, jeste spremni? Može, pripremite se i krenite. I stop. Ok. Prije nego što ja uključim pasiranje sa loptom, pokazat ćemo sve ostale varijante. Dakle, da zakompliciramo, pokazat ćemo na način da svaka treća boja koju vidite moramo je dotaknuti rukom. Može? Svi čuli? Dakle, svaka treća boja koju vidite moramo dotaknuti rukom. I pripremi. I kreni. I dobro, hvala. Ok, i da sad još nadodamo i da zakompliciramo još više. Dakle, treća je rukom, a četvrta boja koju vidite, šprint okolo te boje. Ukoliko su boje iza, idemo unatrag pa naprijed, ukoliko su naprijed, idemo naprijed pa natrag. Ono što je jako važno, molim te samo ti popravi kapicu samo, ono što je jako važno da prilikom kretanja naprijed i nazad koristimo malen, odnosno kratak korak. Najčešće što se igračima događa je da kreću sa velikim korakom i ovo je jedna od izvrsnih vježbi koju osobno ja volim koristiti da bi taj korak usitnili i da bi dobili što bržu reakciju prilikom promjene pravca. Ok, dobro dečki, pripremamo se, dakle još jednom ponavljam, treća je dodir rukom, četvrta je šprint okolo. I kreni. Hop! Dobro. Evo ovo je bio način na koji možemo odraditi kvalitetno brzinu reakcije sa određenim zahtjevima. Dakle, varijanti je bezbroj, jedino ograničenje je nekakva mašta i kreativnost. Prema tome, može se raditi na parne, neparne brojeve, na voće, povrće i tako dalje. Dakle, ono što je bitno je da svaki put zadajemo nekakav novi podržaj, da igrači moraju, da se ne mogu naviknuti i da moraju što brže i kvalitetnije razmišljati. Hvala. Hvala dečki. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako stavite svoj komentar što mislite o videu ili
prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim prenici. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.